tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu Adventist ruai tu hne na ti Poland rama marek chanchin ani American Poland rama indonoro pui achiar ta ka chuan anun chu alo dang lam tran ta a kar khata ni sarina sabat serturin thutluk na asiama athu chiara tangin meizuk a thalo ti ria in bansan turin du thlan na asiam boka ma se a thei mai haulo sabat nia ko thlera alen na ninga chunga meizuk simdan ti poster intar hi amua chuta address chuang chu 7-day Adventist Kaushan address ani a chu Kaushan ming chu ama in ala hringai lova Adventist lekha budora indonoro pui aleya achiar nuwa po alola hre chuang lo ani marika chu biak ina chuan akal ngala hriat tirna boda chuan indonoro pui poster amua chuta tang chuan amun dik taka akalti ain hreta ani chunudar ni vel ani a hundang ang chuni se in khomban a hun to awangin chutiang huna chuan biak in chu aruak vektur ani ma se chumi tum chuan lekha buzuar tu te hi weekend mangin an lo cham hloma anni chuan marika chu sabat leya po ronin khom le ngei turin an soma sabat leya chuan marika chu ronin khom le in isua chanchin sarmon soi chu ngai nom ati hle maya in khom hote ngil nei zia chu makpo ati zok sabat leya chuan an kiang khopuya thalai tam tak anin khom dona ani po chu an zinga telve turin an soma sabat le chu malama marika chuan ama aron lam turin Adventist chu kongpuya alo nga ka chuni chu alum khop maya chuwang chuan t-shirt le ke korbul ha in alo ngak wanga Adventist te hian an thengil ta nimain alanga chuta che chuan ochini hian ron biani in asia a opakhat jok chuan pona loading la khom dan hi lo chen ro tini hian asia a odang pakhat chuan he in khom na a ikal hi apoimo e mawangin he hmuna hian lo ngak ro tini hian a sheboka nakin dewa chuan Adventist te chu an lo lang trana chuta mi sang khat lai te in khom na hmuna chuan an hruaita ani pathian che beibuk in khom chu marika chuan nuam ati hle maya thu soitin reng chuan atan omzia ani viau zel mai ani thu soitu chu London atang local British pastor ani a chhun thlengin thu asoya chuta ka thu soiti top to tur kaniti ka hria ma se heta hian mi tu emo isu momo tu in omti ka hretlat mai ti in asoya marika chuan tu in nge ka chungchang lo hril niang o ti in angai to a pastor chuan ama chanchin asoya sakhongai sakchung kwa piang le seilian ani a ma se Kaushan achua san tamai ani damdoi ri hlo akhoya an Kaushan le ama nu ngei po in ama tan tongtrai sakchu an ban san hial ani chuta isua katok ta hlo maya kata na khur thu ka tangin anni chuan min nuk chuaka tuna chuan athil ti thei zia puang turin he hmuna hian kalo omle ta ani nangpo inun athak danglam sak thei che ani atia chuta pastor chuan ngen na asiam zuya nangma nun thlak danglam sak tur chea isua idu ani chuan tuna ama hian loading chuak role atia marika chuan mi pui sang khat lai te chu muin zaka kimki in an ma din chua chu alau thong dewa chuta pastor chuan rin hlelna alo nei ve to thu te asoi zuya nangma thlir tu mi pui te hi engto su heta hian loading chuak mai ro amma local ro nangma le pathian kar thil ani e ati a marika chu ading chuaka achule le thei to lo akal chu lai chuan thinlung chun satakin aphudut duta midang te po an loading hloma pastorin tongtraina alan lai chuan American avoi khatnan chandam na ruam man hriat thiamna alo neita ani thalo takin alo nung to thina ma se isuan a ai a o sakta isuan cross chunga marika aya tuarin alo chua zalen ta jok ani isuan zalen inita e kalal rama munchang tura zalen inita tini hian a hreta ani marika chu alunga chia a
tu ma in an thlem bang thailo amit tui aluang zoi zoya chuti chung chuan a hlimin alom em boxi ani pastor chuan tuna cho chhun ei tura ikalna mitin nena isuan thil ati sakcha chungchang hi ishil ve donia ti in acha mareka chuan pastor thuronang chuan ati a in khomban vele thutna atanga thutna danga kallorin mitin nena thu ashilta a isuanen kanin tongta ani chuan kanun minthak danglam saka alal rama kom ve don ani ti in phur takin ashil zela chu mini isuan marekanun ati danglam atang chuan midang tenun ti danglam saktura in manzui zela dua tuna hian mareka chu Poland Rama Adventist ko ran thalai kai hruai tu bera atangta ani mareka chuan thalai te zinga rong ka bolai hian pathianin alal ramatan min chan chuak chau nilovin ti sathi na turlak atang po in min chan him ti ka hria ani ti in asoi thin Adventist Seminaria anzirlain ano panlaya athian Matthew chu athin lunga chemte burvu chungin athi ti ahria a ani khan damdoi ri hlo amang na sa thina thilthleng omzia tak hretu po an omlo kumsom ni pathum mi chau alani ano panlaya athian dang Martina damdoi ri hlo zuar tura alo kai hruai thin po chu kumsom sari chung tan ina tan tir ani a mareka chuan pathianin nun thar ape ani ti asoi thin ani thalai te hian ke angrual an ni ma a andam chan hretura chanpui ka du ani anni chu ke ai chuan chanchin dum zok an nei thei don si a pathian chunga kalom ema thil thalo tin reng laka min chan hima thil engkim hi min pe boka chuwang chuan ama hne na thil engkim ka hlanani ti in asoi kumsang ni som pasaria 13 sabat tholom phal taka in tho awang khan lom thu kan soya khami zara khan Poland Rama Hope Channel television studio din ani a he Hope Channel hi Hope Channel International peng khat ani marek mikia hi Poland Rama 7-day Adventist thalai te hun rei tak lokai hruai tu le Hope Channel Poland thuril tu ani bok khati zong kha tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani